Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo wamaskandi kule channel ke enilethela izindaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi. Khuzani ke ube ejabule ngempela ke osukwini lanamhlanje njengoba ke kutheleke yona ke insizwa lapha nayo yakaSikhosana ke ihamba nayo ke uJumbo ke. uJumbo siyazi ke ucula ke yona ke igospel kanti ke usondelene kakhulu ke nayo ke insizwa le yakaMpongose ke ukhuzani ke umfoka Mpongose. Sokhumbula ukuthi ke naphambilini ke insizwa ke lezi ke ezake zadibana ke zashaya ke ingoma eyodwa kanti ke futhi ke zisondelene kakhulu ke nansi ke lensizwa namhlanje yenze ke okukhulu ke yamangaza ke yena ke ukhuzani yafika nazo ke izimvu ke ezimbili ihamba nayo ke lensizwa yakaSikhosana ke sikubongele ke kakhulu ke ukubumbana ke emculeni ke wonkana nje njengoba ke sazi ukuthi ke uJumbo ucula wona ke ushuni ke noma ke umculo ke wokholo ke okubizwa ukuthi ke igospel. Ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula ngalezi insizwa ukuthi ke zisaya phambili ke nokwakha ke igama lemculo wegospel kanye nawo ke umaskandi zakha ke ubumbano ke uwona ke wonke ke umculi okhona ke lapha ke eSouth Africa. Bukeli ke sesozwa lapha na ezazi comment section ke ngalo ke lolu daba besingako ebengilethela zona namhlanje. Siyabonga. I want this one in love.